Bancop ikum kani kecing elak kai kalong ke besuk. Handai bancop ia Maitshaphrang Khasi League T20 cricket kamdai. Hatu gadan hapi bancop ia kani ke tournament. Khasi Student Union kan penlong ia ke third edition jong Maitshaphrang Khasi League T20 cricket tournament araja upusan. Nak bentar ki samlashan rang Khasi ke badan sap ia kani kecing elak kai cricket. Kecing elak kai kan sedang nadu pratarik hadu arpotrik unok pra araja upusan. Banjo eki form sebagai kecing tip bakam nya pilaban kol ya uni unam baharum kendai r lai not r not south sunlight dan ni kendai pra san henriu kendai henriu iwei pra hinjong kublai shibun Maitshaphrang keluar kari kerngayo drugs but minat hak sports